Tulimatala-Samoa Entertainment TV mai pia ai si mai pafonga. O le fionga palemia fia me na o mi mata afa ua fase e atu to finga minister o le pulenga tulisi matangata mai mo mai fafo. Mai ua whalaulo mai neil so upol pulenga tulisi le sunga taima le langi tutuila farao. O le aso le feilo ialo ia ele minister fo o le pulenga tulisi malan whalapo tonga. O le tasi le o swinga na faya. Ale kapeneta e au fiai, ma isi no fua wha o popo e lua, ma le mta ngā luenga o whaatuina mō tā alonga lavaia, ua vavai ese mai ai, ile mta ngā luenga wa o ngā maanga nuu. O le whailo i ngā loa i al minister tu lisi, ma pulenga o tangata tā whao mai fafo. Le SDA po le Samoa Tourism Authority ua vala au dialoa i ai foi. Ma le vasenga o tu stala o Samoa e mōli mawina lea wha moe moe. O tangata tā whao mai fafo ua mōli mawina foi, le toe si tia o na tupe maua, ina ua toe tala feo inga whaalvao malo. Ai wha mau maunga lawai ale malo lo numero silia pea, tupe maua, mai tupe wha momoli mai fafo le tamau a inga o tātou tunu. O le sono malas fitu o kitopa, le masina le nei le valo ia e tā ili palolo e peon whailo whalawa i tele mai il pepo whamtalanga man tanga ruenga o whai ngā whai vale malo, mai e o ngā tasi ama tal tununga whaaleanga nuu, e na o le masina o kitopa, ma Novema, e loa ili palolo i motu umalava o Samoa i sa sae masisifo. Ua, maua maitala ia sanga mawhai a isa vai, na i loa le palolo ai vai vai. O le palolo e fua le vaveao, o le umane o po e fitu o le popolo loa le masina atoa, ia fitau i fo i maletai wha vaveao, e ta tau lava o na tal palolo, i le pe o le tai fua fo i le masina wha vaveao. Isi nuu, ma isi motu o Samoa e tāne le sulta si le po ua tā le palolo, e pe ona ia isi vaenga o Samoa i sai. Ai o le tele o nuu i Samoa i sifo lava ia, o le whaava veao lava le tusa o le wha, lima, ono, o isi nuu e malamulama lei lava, o lo mafia fia le palolo, o lo talo sia foi, le palolo i le nei masina, e iai foi taltununga, o le masina mua mua e mua upolu, ai te tele i savai. Ai o ane il masino o savai i a Novema, ai ua te tele ai upolu, mwha pena ai lama no whima te ai, lea fo ianga i whanua o wha anga i le tai Samoa, pei tai. Lo wha pia mai le ofisa o whai ngā whaiva o le mabeao lea sono ma lea sfito o kitopa, e asi ai nu umasani e pei o tui ala mui la lomanu, whale a lilim tau tu le whanga sa la mumu whale la tai upolu, sa fotu whanga sa o a sau, sa taua, papa, puleia, sa tupaitea. A oise fo ino fuanga i savai, o lo ta ai palolo e pe o sa sina ma sa maunga, e o ise sa bali a oise foi, e o i va alo. O le fionga moira, fale tutulu o le Serial Officilium tanga luenga o wha tura malisi o manga o Samoa, ua tō fia nei whai masui tai fono le fon tanga ofisa senior, o le fono minister, ma ofisa o si o manga o Asia ma le Pasifika, o le fono lo na lima lea o lo whaatautai el vaiaso le nei Colombo e Sri Lanka. Matali malo ai le tunu ulea ma le vaenga si o manga malo o whaatasi. O le fono o whaatasi o ti aia tumotu e pei o le Atukuki, Federated States of Micronesia, o Fiti, Nauru, Palau, Samoa, Tuvalu, ma Vanuatu, ma le ofisa o le SPREP po o le whailau tusi o po kalame o tau si o manga i le Pasifika. Wasiria leono wa fesa valvali atu ili fitu wa fele tupe wa maua i tutonu le vaiasa muamua. O le sailinga se eleni whaala wa tele mo le sa ili o le amio tonu il maliu atu au malitino o Samoa. O le tupe lewa tapena e se vaenga whaapitoa o whanau talavou ma le lantou komite e whinau le Justice for tu au ma le tutongina o salo ia e tu lai mo le moli mau lea na sau whaali ali whaala wa tele ia Samuelu. O le taiminei il whamtalanga le so upol komite le songa Lise Marie Schmidt. O le whaafitai lava le tunu, ai maisa langolango mai e tunu e mamau, i le se leni le o iei nei wasilia i le ono afe, mo le sa ili o le amio tonu, i le maliwa tu au. O le asole na whaalia whaalaua i tele mai ese whina ngalo le fionga le li whai pule o whale atanu me le tonu. Le ala i le pule remoni ai afi. I le mata upo lo wawa o matapisa ai le atunu. Matua ia mawhetosa ina ailo na swafa. Ilana wheloa inga mtu stala lean whasala lau le penga ta whailangi le vaenga whai e puipuia ia tau tangata li tai au ana le la. Na saunoa ila fionga le ala i le pule, e whawhitaia le atua ilo na while e mu moia, ai meseo seo na ainga. Mua e fi whaktai le tua.
ia le na le tua na malei mo na lofa I non file mu o mo pe a mo la ai pimenta wana le ati na si fanga ne mo si fia tangata ma la tu woni fala la ma la tu fawina nei tu ina ya tu tangata ya o mo fu a te tau e ia pero file mu lo ai ma e o na ina ni fa mo Sa no le li fai pule o nei tu a inga o to tu la mai le moli mau le tau le aya Samoa-Leilua o ni me fa fau mai masalo miolo e ni si o itu o nei tu a inga o le tama na o se e ko wai tama ili na mucho tengu te tanu ya o le te do o tana te ta pelo o tana ta o la lo le a to sili le is a criminal known criminal e te le no tala anga to no fisio le fa o fa ku so ili no oi fa tau malwanga mo fa pena ili ta o la ya tia o tama le mo na mo le fa ai o mea na o tu wai ma o fa le sa fa i la la o ta vila tama ta ku ma sina te o te fie lo o wai ta nata ia I tu o tama ni o wai ta nata ia na fa o so so ina ta me titi le fa ta me a wa o ta nata fa pe ni to a fa ia me fa pe ni ka fa o so nis ma to mi tu pe nis ma wai sa na me na a lo fa ni ta la ma fena le o o tu fiso le le tau le lu se me va pena ma fa tala na ia bina ya tia na me to aso ku mai le sa ili u mai le fa ma ni ngol tala le fa so ni ku mai tia tu na mo ma we na lu ma sa ili le u mai le se me fa ma ni le se me fa ma ni le ta tia le fa pe le me fa pena a fatino le la to ma le ai se o lona uina e amo uma e tagalonga leo mo le tunu I e whamsinonga monu na leo le whakati e whakea leo peta I ane leo to e langa I tamatisi mo walu dumo e ala leo I whaf ala leo fo ia e leila I sini ma ala leo fo ia e leila I sini e ta a e whai me whaf fia whai nini ia lea lau tato whakea nini Ua talo sanga ina I fo ele fionga le li fai pule le sunga Samoa-Leilua ina ia o mai lo le ofisa o leo ai mai se ila to lo fa ala fia le tau le alea ina ia o mai e sa ilia le ami tonu o te tau ma o a tau sa matu I le tameti tama ni sa o te tau ni na lo mai ofisa o leo to te tau o te tau to fo ia la to fa ala fia mo na haina ma fa alfia nei tamatiti nei tama ia to mai fai me sa o atu sila me vea tu na wala tau le tu e sama le musa mo a mai I no se lo leo o ia o lo ia to ni fa a fai fa ma on a fai sa o na tala eu fai ele fefe ia te mi dio mai ka fisa lo wow le mo mau mai le mai aso na o la to sa ia na fa malulu fo ile le pule ai no tu au malana tatalo ya la tu sa ili fatasi ile na afia ile soifu le tali ia o le fa talanga le mo fa ala tele ia no malu Samoa me se le ai no tu au te fa na ru na tu o mala ai no fa no ta lo fa tu sa tu talo mala ta e va me mal te no le tu fa ali ta tu wali ia me se nei tu wa ina fai e ta ma le o mai ata oto atu le malo le sa ilio se fo mo le mata upu ma ua fai lo mai le au ina mai ai o leo mai nusi le fa tau taia su e nga o le mata upu ua tolu tau sanga o lafi lava le tangata na mau mawai le soifua o le nei atali Le kasi se fono fa alawi lo le fa ye falani le taimi tonu lava o talonga al manu Samoa ma le awa ingilani fa ingol mai aso. O fono fa alawi lo ia po B2B meetings. E fua lava una taimi ini mea fa apito e tutupu. E te taia ne ai ma fa o tangata e tosi natu. E se nā vai ai. O lo fa alawi lo ai o loa po business la i te o lo tawati nai. Ma afu ai. Le bala au lia o business ya tu I Samoa. O lo fa ata watu ina i tu langi ke lope ala tau o loa.
e pe o le mai le lani, o le Cookie Samoa, le Wilex, ma le Women in Business. O se tasi le wa noa e wha mautu wai ana maketi wha alawao malo. A o tumu wai le fo iwai a yo falani ila kapi le ipo lo langi. Ai mai so le talo ngal manu Samoa ma inge lani. Le sto na ia sfitu o ke topa ile kuata ile lima ile babea. Lo Samoa Entertainment TV mai pia mas fa o kuko o na tamua. Ia sa kai au le loko le tua ai pa so i